Yoldaş General Polkovnik, Жалал-Абад обласының Созақ райондық ішкі істер бөлімінің жаңа имаратын ашылу земіне өзі құрам дизилди. Баяндаған полковник Азанов. Саламатсыздар жолдаштар. Саламат. Бүгінгі Созақ райондық милиция бөлімінің ашылышы менен құттықтаймын. Ура! Ура! 제가 조금씩 이제 카메라 텔레비전에서 온라인 사이트는 개인들이 보고 담배 조금씩도 담배하나 나도 무슨 해나고 조금씩 가시는 Şu kameraları bağlı işletmişler gerekti, basit işletmekte işlegede tekşirip duruş gerek. Ya da kamera var, depoyası var, bırak cazmaya karşı mümkün, başka olup karşı mümkün, şuralar teknisi atılacak duruş gerek. Basit var. Bayağı garip biz paket atıyor, belki de açık bir verip o değil mi? Şunun işini. Ayağından yürüyüp oturuşu, ahire milisiya hizmetçileriyle bizim hizmetçiler çoğu oturtup taap çalıştı. Her bir baskan cerine şey oturgan önce her minutuna şey kadar çalıştılar. Taap çalıştı. Böylemiz kalmayısın orada. Vakti bu hapis karma ümit. Hadi kabinetler fazla. Adam freni kan ya, adam freni var. Adam freni azıcık içinde iki kaçan bir var. Allah zaten dişini etti mi nokta. Nasıl bir etti tuğlu kan olmuş falan. Freni var ya. Şu geldi. Kaçırdı. Ama geçme. Allah. Olay vereyim. İyi, olay ver. Ya bir yakta geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Götürüp şunu salıp ürünüze kaçıyor. Pardon. Niye buna teknikerlerden veriyorsunuz? Allah derecelerde söylediğinde biz burada kadarıyla bilesizler. Burada yana kötüde bir şeyler. Kolsuzluk hizmeti, milisiya, prokuratura, sot birbirine tıtışıp, birbirine talaşıp, o da yola geçilir. Azanda yok. Varlığı tırmaktır. Kimlik kadar kemçiliği olsa yardım verir. Kol doyut, kulaktay, birbirini kol doyut, tutup alıp götürürüz. Prezidenti kurulu falan boş olur. Bizde ayırması yok. Milisiyasın bu, prokuraturasın bu, cem olması, kolsuzluğusun bu, sotsun bu, varlığı bir kadar maksat var. Memleketin milli tasarrufu. Şunday bir tavsiyeler koyuyorum da. Şunun için oşunun çekimde cesalgan cümüş şu. Anam jatıp turgan mına kesin oturan enesini de saçar. Hocam bunlar jatıp kalar. Anam Az kalan bir de orada yok. burada adamlar ne kadar alıyor ya. Jatıp işliyorsun. Bu evet. Özümüz biraz oğlanlarımız misyan жүрегі de. Жүрегі. Oğlanlarımız günü tünü degen qanday qılmış bolsa dagın vaqtısına qarabayt. Vaqtın bütті iş vaqtısı debeyt, başka debeyt günü tünü şu жерде жатып уктап, dem alıp qayra turып alып işlep kete беришет. Allah жақсы болсын. Жарылап жайнаған. Жарылап жайнаған соны солы болсын. Базар келесі соны тамам ішіп, çoğu oturuşu. Orada sorun oldu ha? Emide. Uzak rodada spordan çok önemli. Çok da. Oldu mu? Uzak rodada spordan çok. Kaçta oldu? Ha. Spordan spordan çok. Ne rodada spordan? Ben spor saldım. Çalamattın mı? He? Baba olsun. Emine de senden giydin. Gel bizim. Начальник koyup alıp gol kirgesin mi? Çok. Sen de sportmensin de misin? Kara çakşak. Sen beni karama. Baybursa kamçatlı şaştırma. Kaçtay. Balдар жакшылап түрөп кылдыргыла. Милиция балдарыбыз чуркап, ушунтип ойноп, ысыкта, суукта ушул ичинде болсун. Urgunları koyup temperatürünü kontrolde kuşatıyor. Geçen bir sekişlikte zamlı sıkıntı var. Bakın işleşirken Var. üç kaçalar konuştuk. Zaten 15 bin oyuncuları yaşlandı başladı. Şirketlik olsun. Hava yaşlandı. Ömür yaşlandı bir şey mi? Ömür yaşlandı.
Eski Rogu esir değil mi? Hazır bir şey elestet almayısın ha? Yok. Hazır elestet almayısın. Eski Rogu başkaça oldu çünkü. Sen qanday adamlarga qabul alsan, adamlarga qilgan muomalang, o'zlariga qilgan muomalang, shuning bardigi keyin kelib bizga aytadi-da, elchi. Sen to'g'ri emas desang aytadi, ha, Niyazbek to'g'ri emas ishlaydi deydi. Sen yaxshi desang aytadi, ha, Niyazbek молодец ekan deydi. Qabulmi? O'shada yetakchilarga tegizmesh uchun toza ishlaydi, ha? Tegib bo'lsin. Dalmat qabul alganda. Жанымдарды қабыл аласың, да? Елдер арызбен келеді ғой, арыз бұңмен саған келеді, тура ғой? Ошодан мамилені жақсылап қабыл алайын келші. Елге мамилені, мына ел саған арызбен келгенде, ошоны арызды жақсылап қабыл алып, устанавливать первичные обстоятельства все. Так? Потом уже соответствующим образом керекті тергеушіге, керекті қызметкерге жөнелтіп, бағытын беріп, баяғыдай грубый қылып бар, шық деп естіп, әрекет қылыш керек, жардам беріп. Қабыл ғой? Анан кейін баяғыдай деп қояды, қадегер қарабастан барды келген журналға регистрацияларды қылып, барды қолдарды қойдырып, жауапкершілікті қараш керек. Шын деп отыр. Не деп? Игілік болсын. Сізге жинеңіз. Игілік болсын. Қандай жасылары? Қандай ішті? Қандай ішті? Жаңағы елдер үш жерден алады, райондық қой. Burada Бішкектен алып шығасыз тілі. Азыр үш жерден судьяны... Сұрақтарда, бияқа келгендердің бардығын ар жаққа чұрқатпастан жақсылап емес шығар керек. Мақұл ма? Жақсылап ақсу жетіш керек. Анан кейсер, жаңағы келгендерден мұнда шынай деді. Справка үшін 5 тиын, 10 тиын деп тияқ бер. Задержка қылып қармау отыру бастан, мақұл ма? Тесте үшін жасап еді. Ақсу үшін жетті деген. Жақсы қызмат қылғана. Игілік болсын ішіңіз керек. Ондай қылады, бұл жерге жақсы милиция қызметкерінің ардагерді жақсы алтын көз көрінеді. Қандай соны жер? Мұндай жерде қылыш өте қиын ба? Милицияның алдында. Бұл қайсы парк? Бұл милицияның паркі. Милицияның аллеясы. Басқа жақтарға да осындай үлгі қылыш керек. Басқа жақтарға ақырын милициялар жүретін бұл жаққа. Начальник ұлдыларды келіп көріп кетсін. Көріп қой, мен осындай қылайын. Ертең жаздан бастап жерді алып алып тұрып, шынай қылып, соны қылып, оны жасасын. Парламентте акимге рахмат, жер бөліп беріп, мынакей барып Бұл деген еме де. Бұл деген аким, милиция, бардығыз бір адам болсын керек. Мамлекет адамы. Тұрау? Мамлекетке жүрекпенен берілгендікіне қызмат болсын. Ар дайым. Аны сөзбен емес, оны дишімен доказ етші. Мен айтып отырмын, қанша күтір сайысады.